na yebekwo sunya kwantempo no so na womafo ye omofasa kwantempo no so nesui wono so yo ye kire de tia ban no kire se ne yakoso no ene anyanti aban no entwane ne anyume ye de makọ bosome fra ho abato mpesu aso no mu DC ya danso ajagu ni chem se wonfa ne dibrent wo no no enei ye ne opani bi a wabene won nkrase ne apapa mamu hu nsensam ebedi nkoma busa se ahemfo de pressure ba na assembly members so ebeto abatu no papa wonye dey pa ani na concern assembly members ya wo so obosome fra ho abato mpeso so na eka se wo buafu ama won mo kire se yera ya da so de kia ne ken e wo so okoro ya demba kotu abodoma bonten so obunu ismantem no yetete se amanfo ntosu a prokwa enya asem ketu be kokubusa de cropot yesia enam so amanfo adon ntosu ne yagya ne sa na epro yi ensem be ka we no ho ne yesin konya yes no koso ye de ba sombo send me no sia kase e bo channel so en se wo ko en Facebook on my demo live for ho e ya Sompa 93.1 YouTube so ya Sompa TV search ya subscribe ma fi aya no like no wa share ama on fefo so nya bia hwe e na no mre nsam odro ye be kenkan no e ho adwenkyere ne hia e di sam no emfa ho adawro ma ye emfa ma na emom de kenkan no ankasa wo de ba benya bra ne nya daje ne kenkan no kama ade ama asomfo mienu a yaje adwaye esamfo panyi oro santie bo Benedict wasem kroje dia maye medin ene akosia ejewa kwade boaten mene nana ya bo amalibia boga ensemni abaza for Nhyasem Free Islamic Senior High School abonten so e monimo sam de da sende enkoda we Islamic Senior High School tisi montre so se wiase de se wan kasa otiri wa yi ibone ena se wan kasa namu a obo so se odi akobo dompem se ya kabo na ne nyuna adwira gufom ade o mo se wo musuku mu honomo eja kwan a eda school nanim honomo de kwa abrepo ene ne highways ne mpotamo ekwan ne de ye pa ne mu madrawafo ne tisu a etisi so a speed ya wonomo konya asem ketwa eno nti ade achi ade se ne ka ebonko da ye ni ya mperinfo atwitwi wo mani a omo empe ho asem nkanti no omo etiesi montene so na oma ye kire na ne yeti omo nsu no mukra ne se no radue ya omo madam ba ko basuku aba ba kire wo no made na ka akwakobo no a se nyankopon na fa kwam ena okofa fiche kakra bi a enka omo ti are hostem school mu no mo ena nam so man kwada ne tisi montene so se ne omo kaso omo ti no ho na demonstration no mu a ena yeti se posi adwuma no akwakopie ho no mo ena enkwada wo munya wiase na omo atoto ti agas atomu a enkwada na enam se na ahopepre eni hu aba be so mumu ntino ebi ehuri na ebi esifom ne adeade a ekowiase no ebi no eprepraye ne adeade a enam so mase ene mo kase IGP papa akufu dampare akọ school ho emo ne mpenimfo akwakowe nkwada no a eprepraye omudi bi ko konfonochi aban ya sabia suntreso aban ya sabia ene menhia aban ya sabia ekokohwe wonum oma apom de ne ho asem na no na IGP a kire se enemanim ya no omo ne eba rose mpenimfo sa entempara so na ne kina wo mo eba be speed drum e o school nanim se be na dawa fo betoto wo mo kakra e wo sabia ho no mama nkwada no. Each and every one of you has been brought to this world to accomplish a particular purpose for which no other person can do it. Therefore, we have a responsibility to ensure that all of you are safe and live to your full potential so as for you to be able to distinguish yourself and deliver your God-given destiny, which will impart life for this generation and generation unborn. Therefore, anything that will take you out of this world before accomplishment of your destiny is something which will be ungodly, that will do whatever it takes to ensure that it doesn't happen. That is why, as a parent who consider all of you as either a son or a daughter, as soon as the incident happened, we have to stop everything that we're doing in Accra just to come and make sure that we behave as parents. Because we have daughters like you, we have sons like you, and in the traditional Ghanaian and by extension the African context, every child belongs to the elders of the farm or the village, of the town and the community. And in fact, every child is a daughter or is a son of any elder in the community. That is how we have been brought up, and that is our culture, and it is in that spirit that we have to run and come to you, because we see you as our children, and therefore everything affecting you is touching us directly as if you are our true biological children.
Observant way IGP Papa Kufu Dampare ni attending can way and Emra on an Emran said in Maba what to America Islamic Senior High School. No one casa person any coach we see a correct ye see ya and I'm some pussy for call honma. Tiaga Sikosuye and more Casen Kodani be a prepra or more Eguya Sabia Hodro and Witchery. IGP to Kodani enough for you could see in your catcher. Anytime you are confronted with challenges, you have the leadership at the student level, and you have the leadership at academic level, you have the leadership at the residency level, and you have the leadership at the very top of the school level. Don't bypass them to take the laws into your own hands to create a situation. So that at the end of the day, we will be very circumspect in the things that happens, so that we don't end up losing any life, we don't end up creating any confusion that will take us away from our journey to become great, because we are looking to opportunity and we are looking forward to seeing each one of you growing up to become the doctors that you want to be, the nurses that you want to be, the teachers that you want to be, the judges that you want to be, the accountants that you want to be, the lawyers that you want to be, so that when we leave the space, you can take over and do more greater things than what we are doing today. I was going to wear IGP Dr. George Akufudam Pareni attending can weigh Yamra or call Islamic Senior High School what report junction and your trap report junction is Sania Bunsuno Honomono Ubunsu School no Egusi. Now headmaster old school Mohonomo Ura Sulemana Zakaria Yabua one also saw a day and some eto IGP and Nim Edana say papa say ba ye one trane tosua what to America abahondo no ani ababehwe ne koso. Dr. Dampare just because of Islamic Senior High School. He came to the school, he interacted with school management. Right from there, we moved to the various hospitals to visit the Indians. He talked to all of them. Please make some calls to the urban roads, and they have assured us that within this week the speed runs will start. Before they even start the speed run, the IGP himself has decided to buy 10 ropes from his own pocket to start it tomorrow. As a school, I believe that we will forever be grateful to the IGP for donating from his own pocket 10 ropes for them to start putting it on the road tomorrow. So IGP, Islamic Senior High School is grateful to you, and we will forever do. Anytime that we pray, be it daytime, in the night, we will never forget you prayers. I was going to wear a headmaster of the Islamic Senior High School, no Ura Sulemana Zakaria Yeboa, and I yetenen. Can we ask the PSA? No, de ma papa IGP, Dr. George Akufu Dampare. Na ansana yera George Akufu Dampare my Ghana post we mercy to watching an idia kwakosho Islamic Senior High no na about be a one so ma wo suku ni mu oni jai one so abo aboso ko suku ni about time one so no gujam ne nyina na san koda hodro be a one mu prepraye no wo be antumi hunu sa ne baka ho anasa ne banka ho no na kwakoya ho sempa wo mo ko bo dompem e wo suku ni mu a na wo hwe ni mu se suku mpanyimfo be ma won makwanya na won mu nyina kwakwo wura suku
no makwa se won mama no ho ye anasa te sei na enam se ne won makwa ye basabasa ho ye kakra kwaso no nti no sukuu mpanyimfo si won mo kwan ma meka sei abata ne binumu atumi de ahopepre ebowura sukuu ni mu a kyase kwakwa ye ahomekesam ye papa na ye ne abata ne bi di nkomo bisa wonom kwa akorokoro pa wonom fa so mo ti asam no a ma nawia wom tumi kwabo dompem wo sukuu ni mu sanse na nwanwa sa asam a posifo de wom na sisho won mo yam hwehwemu won mo hwese na be ye nkoda ne bobeto won mo yam na abatan so ko sukuu ni ma sukuu ni mu ye hesa no na emu akwakwa ye wram ye ne binom kasai moma yenti wonom me ba na wa ha ya de barkisu Ibrahim ana pa na wa ba me ho na me bra fra me se wa ho TV so ya yi bi wa ha se na me ba ya me bi so me bu ati bi ma hu ampa enkola e ma dida ho o ma bra aka ya ba ya zo o mo ma ya hunu ya enkola na bra na se enkola na bra ya enko o se bi se enko hwe o mo se anya o no so a ya cha mo na enko fie se se na se o ma ya hunu o mo se se bi ko bia tina na nse o mo bu ya ma e hunu o mo se se enkola ya dia o de eyi tu o mo se ye mo aja ye wo fie na every say won TV say Islamic asemasiwa ye bedu ase so no se de simu ne no ya tinu so ye hu bi sa ena se kwara dia pra e so hospital ye ba ye so no bie na ka mo nche na hu kwara no mama kan o mo se kwara ndo so mo tiri bie me nkwa kwara no enti e be ni se o mama pra so no mo hospital mo di obi adi amaye se why be fro bia no ko so mo ba no hospital e wa anya fon bia no asa ba no bia nka no ana so ye de jina no mo sa eti ka be se nka na ehu se nkwara no mama ka no o mo ye na mo ye ani se de jina abata bi ne no bokasa ye no ye kwa ma no so na ye ne nua be ma kwa me redu akwa kodi nkoma busuafo mba Facebook ono mo a videos no na ededa so no ba mbanye bi no hwe kwa me madwe so abi ne ba apo me ye de Nyankopɔn do me ho ye pa yo che musasi ya sumdue aba ho no matadi Islamic school mu ho sabria me kese de ho adu from esan dia yewura dampare akufu oba ya obeka kire abusuafo anase mofra no me kese enne bra obeduru ho no na obomodin ase obekọ eni mpanifo akodi nkomo one headmaster ene ne penifu committee ne kwatena ase kakra ene koye kukuo mu nkomodi enti omu diwie ye no ene omu nyina ebitane enan ebegina akwa ho efa akwantempo no so efree school nanim ede betene ko abrepɔ junction baabi a asɛm ne si ye ene baabi a omu de omu ni kire ye nyina no opani enante ho ema omu kyerɛkyerɛ ne sɛ aha ene baabi a mofra ne hyɛ omu dwumadi ase baabi a omu ni kobi ene baabi a ye pam wo mu edi omu chi sɛ nka wo mu ensamra wo mu school ho ene wachire kura no ene wosan so etena ne hyɛ mu ebo anan ene ne na pamfo ina ene school master fo ina eka ho ekokodu Sintraso hospital ho no na ebra ekoduru ho no ene nso kwaye wo mu ankasa ensra hwe a wo mu di wura ewurum ho ekohwe sedia emofra no empomudin esitie na enipa dodo a na wo mu ewo Sintraso ayesabia ho de ekama yeso mu ye enipa be eduonu ennan na ebumienu anana omu kyeremu a na omu ahoɔden no anase omu empomu no emu emre anase ekosoro kakra a etese eno no enya dia omu ahoɔden tese dia omu nuanum aka ewo ho no enu achi no ebra ye firi ho no so le san de ani ehwɛ kwada so adie hospital ama omu so dodo a omu ho no so yewura enso esan de akire ekɔhwɛ wo nyina kama enu achire kura no ana san bo anan enso eba akomfo anachi emergency baby a emofra no yedi bi so akwakobuo no eno so yekɔ hɔ ema nso akɔkɔhwɛ ni nyina sɛdia ɔmo mpomu esitie ɛhɔ nso so yekonya nipa bi a na ɔmo nso ɛkyɛ sɛ ɔmo ahoɔden no ɛkyɛ sɛ kama yɛ sɛ sɛdia ɔmo nipa su no ayɛ no kyɛ sɛ yɛhwɛ ni mu kakra do bɛtumi saa do deɛ emofra ɔmo kɔ ayɛresabea ho nyina kokora ni hɔ dom a yɛyi ɔmo ɛde ɔmo abafie ɔmo nyina wɔ hɔ ɛni nti no yewura dampare wie no ɔdenani kyerɛ headquarters ebra wɔne wɔn a wɔhɔ no so ekodi nkɔmɔ kakra ɛno akyire kura no ɛna afie wɔde n'ani ɛkyerɛ school mu hɔ biem ɛbɛtu mmɔfra no nyinaa fo ɛfa adeɛ a ɛsie no nyinaa ho nti ɛnɛ yewura dampare ba a wɔbaayɛ no mfasodeɛ a mmɔfra no anya afiri ho ne sɛ
oba tu omu nyinafo efi wo kire se dia omo betumi ato ombo ase na school amu ba yese omu besia de no omba koso a na omo mmoro dia mpenifo beka kire wo mu yese embre wo kono emmoro wo mu so ntia na de yewura dampare ba ye no obetu mu franfo ebehwe bebi ase na esi ye no agi mu enkyire mu nyina na mlipa mu no ode yie eba abetu yie sabre ya mekase ejisesi ya no nkoda no a ebi mo kwere da yare sabia no watete se nyame adom so won ho ato mo am yayi bia ba fia no ani medical ka no kurukura ni hodom a ya discharge mana se yayi wo mo emo ma ba fie o mu nyina eda so a yare sabia me gitu se enkodu nyankopon ya adom a ade be che no ebi ade ebetumi amana ba fie ndie a doctor for ene ayarehwefo no ebetumi ama yehu enti anopa ye gise bubu anan ne akwa akohwe se dia omo so empom sitie no sa doctor for yi mo ma ba fie a eno so ye de ehwo asem beto amanfo anim amamu ahu dia ekoso na asem ye kwaba ne seyi a na akwa ye o mai ye nwoma sua no nso so asem sanse ye kan emofra na won ho aka ye nya no tie se wo man e wo so afo wo hwe wo man ga na ye nwoma sua wo sem so abo anan ya wo ko sukuru makwa akwa sane enwoma si bi kako anyam bi ya che sa sane ye te no no yo ye nya ne tie se yegura nwoma sua fo be die kire mum na wo beba kopme se ye konante hon mo ni yewura dampare konante hon de na nya de a ye hu nanim se waba nemum regional director of education ono yewura maame yewura yire maame Mary owusu efriye ono mum na no di makotena ye ne ekọ miamia nyina nemum se education minister ankasa oba ho de onya meduru na be de eche ne yete nkasa ngoba bepum sa be de ne nyante nemum se the medical regional director of education ono emum na ye ne nante ebo apro ni nyina Kwame Yadawasewaye ene wa maniebo ebusafo we ya manebo ni Kwame Redu ni atene nkano na ye kwa umano so na ye ne executive director the ma platform for peace and security Africa yero sabuti abasa kwa kodi nkomo sanse ye kan ye ken wo man no ye bambo no ene to ape sa bibi besi ewo sukum na sukum mofra de mraba hye won mo nsam aka se won mo ye oye kire abambofo won mo beba nso so mo baba boban wom so beba fa die crowd no anasa dom no a wo se wom tumi kurakura mu wom asomdue ba no wom so ba ye wom baba sankan nuamam ama meka se die enei adesuafo dodo no a ene oda so wa yare sabia ye ko na ye na ye re yakwa kodi nkomode afa ho ne ebisa se aso wom an ye bambo no senekro yatiye anasa sei ye nyane de na ne naboama wo besom de ama nyame yadom ne nyano a ye ne no ebedi honkom abuzafo ne ye gusu e ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsam no ba bia wo bia ne ye gusu a ye de mamo no se wo koso nyane a aha ye Sompa 98.9 FM koso ya atutu mo Sompa 98.9 FM ampa ye kwa ma no so na ne yewura osabuti abasa kwa kodi nkomo yewura mu adwo Sompa so nie Mejo suni ya. Minim sa pom ye de. Oh, nyame adom afom ye. E de radia se. Wedi wadaro ma ye fra wanumre ye bokọ. Ye ne nsa ensam we fa no ye bambom wo. Empanyimfo ma bene wo bambom mu ani asomdwe mu enne mpempe no aya ne ye to nsa de frem wo. Na wadaro ma eboa ye kakra. Se bibi besi wo suku mu. Na adisuafo be fa mra hye won mo nsam se won mo ye oye kire. Na kwawie kire bambofo wo mba babo ban so. One man to me enkurekura mu die mu amasomdue ankwaye na maburu dodo no aprepra no adawro ma asem wei ehyeyi ese wo man ba bia yaduru atumi hunu sa no mayi ana Mini aba migidi se Ghana police for umuhia entity papa entity ya wo muje no potoka semu deficiency bebre wo meka deficiency ya Oshe as police institution mode asumdwe mapa ne ka say protecting life and property no and no na wo say eye modadwene emu bibia bibesi no say police fo ko na som ko boban ya na asem na asai kra nti emfa ne say demonstration bi ko so na npa ba ko ne pra police boku duwo pe we be hwere ne nkwa ni na gina say entitie na ye de ma wo no the continuous training also munya egwadwuma ni mu no
me gidi say a tusin papa ni ansorintem ni anya the even security sector reforms na ya reforming your police service ni aba ya hwe ya ntia Sompa ya ntia Sompa asem ni mu odu na boa me kakra o yenim sa aposifo de won mokwa akobɔ ban na asem ne ba ya hyase no ena wia no aye hunu se awofo binom so de ntomasi won kokoso akosukun ma bi mokura bu sukun gate no se ma won mokwan no mu nwura sukun nim anyam bia sa de wei sa asem koso aposifo akɔhɔ na wi akira awofo so de won ho akɔgye muo no etwa yie sa awofo de ese bio beka se eye ayemhihie na wodi tu sa na mo no intino nkaje ni siye na immediately na osenka school authorities and police for ekabom na womuye a little press statement bi no mo ne mu samchofo akasa inti wo ba wo a if you wo apelebi wo no mo a wo bete de ekoso no na wo ato wiem but wo hwe de ekoso yina no a it took a very long time. Na obi antehwe. It is a wo ba was school mu a, bi nya ba wo yembe show. Bitu wana mom. Intino say ye jai space no ye ntumi an communicate with the public. Na ye mu ye kono. Eno ntine bi ayemhihie e ma ofu bi call ho. Na me dem say police for no call the scene of the event no. And then they see in mo frata to hwa na yakwa ni asate tutu tear gas ni atutu tuo ehwedwem yakopon yede na se ya nanka ye ntia Sompa ka stampede pa na ka be kosonde se enuoma wo me ye no eno na ama maburu no susu sua enkwada totofe wa won mo ba won mo sua se ne BBC no ye kira posifo babu ane ye toto ma ye toto abo wonyini se sa su ne ban no a ewo ye muo no ye mpanyimfo bi no no ena ama ne nkwada no susua abambofo kora ba ho won mo ntumi amoa ma somdua nkwa yie eno de udika de mumu no asemu sia ukon so bi no bi nya asema bi so mo se na no de ne siye nyama yedu sa pempenso nyina kire se Ghana for estati elusu gidie ewo bambofo ho esane se BBC wo beebi a kwa mo faso adi ye hwehwemu a wo so munya asem ne pumasi bre no embepi no wo mu ntai enye asem ne hwehwemu yie emenya ne pumasi bre ntia yesa na se bibi fufuro ko se obi beebi a manfo so hwa mo se na no asem ne si wedura hwede police for ye ya ntwe obi aso ebi akusi ewo nkransa ya ntwe obi aso ebi esi ewo Techima South ya ntwe obi aso it is asem ina kefu a na bibi fufuro ba emu ene emma Ghana fo edi emrahye o musem na emu no se betuma ye hwehwemu na bibi asem no dane di asem pumasi bebeto ho no bedi bone ye betwe na aso no Ghana fo benya arohwemu se BBC a yenya ho abotra wo mo an be hwehwemu na wo matwe ho aso ya nya ne sa na de bia ye kata so bonu aso a enu nti na ema Ghana fo bi mu no efa emra no ehye wo musem ye wadaro mama me fa wentwa mutawo ebi mo so ka se yewura George Akufu Dampare wo my Ghana IGP asemi nanka wedi enko betumi agya ma regional commanders ne ade ama won ma de ho dwuma nanso so wotietia ne chacha wanim ne hu ane ahai wadaro ma enko ba se woje afoforo so adwuma ye wo kwan bi so mini aba me gidi se IGP e o se ye ina ye kasemu it's becoming one too many and ke yes say bia asema to obi na nka wa sorry ni no akusu emu no just say o ti da sabrawa na wa sorry me did say he should be concerned with putting in reforms so we are nhihye na police service no wo mu asabi suban boni bi obumu ntina obu di sa nyamra so no be jai enu na also concern ne ho na nka bibi a wo district commander wo regional commander bibia na wo obiemu na nkasa a wo the last resort wo na wo tu chacha ko no ma sasem nye ne pumasi bra wo na ba hwem okọ ho no akọhye bo se ye be hwehwem na ya twi ahwe de ekọ nti se etuma hwehwem ne nya asem pumasi bra se IGP na sabe wa betwa kontompo
Inte also yakasa kyerɛ no. Onjai this public populist approach to policing. No on concerning the with institutional reforms. Now police a certain kind of attraction to the public. I was saying na se be gigi omu a enye so be fa play and obe fa Land Cruiser no fi Accra akọ bebi asanya bo okọ nkransa na akosi sani ni aba okọ nkransa ekosi sani almost bebia si bia wa kọ so sa se ni na yentumi nye hwehwemu nwie ye nje be sere ye mbra panyi. He should concern himself with police reforms. Yero sabute na de wadoma boaye ene nkyerɛkyerɛ yabedo wase ebrepam yabasa ba onchen wai That's papa. I was a funny and executive director, the MA Platform for Peace and Security Africa. You're Sabute Abbas, and I watch him say Dr. George Agufu Dampare, post one Pumasia do, ne modern bono, as sure ni papa, power my Ghana for so, and Sebu on my away na and Kayano soon some kakra, a Kobasa nase, or Yajibia for Niasi, and also more. I was on phone semi watching channel association of Facebook Junction so a Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM semi a day benina watching channel association mode phone mobile you go so a yebeka sene mamuono yebeken kai ede amamoyento so ne mfom kokua ye hunsen semo na yademo ko echi abodoma bonten so a ewo buno East Mountain no honum na entity abato Sompa FM nsem pono so chese na no kuafu yakwa akotempentin kwa atie hesu adontosu na wie omodontosu ni wie ya egukwa ho saa ya pra na epro ora Martin Kwabena J eye kuafo hene o tachima nov ne mpotamo Sompa FM nsɛmtwɛfo ne di nkoma wo kyerɛ sɛ ombɛsrɛ atenaya ewe kwaye ho nsensem so sɛ baabi omugina sese de enka jimje no omodo omo hu jim ba bɛboa ntosu kuafo a omo tu abodom tachima ne mpotamo anka bɛboa pa ebiso musika omde kodo kuya ni nyina kodo ntosu ni adeade na shikosano no tobodoma bontin deda ekoso sabe anya basawasa bi na asi aya kuafo aya adwuma ama adwuma na bana yenya atofo titru tomatoes akuafo yedua cabbage ne mako ne atosede ahoro ne nyina bi na sabra me no kasai pa de ntosi ade a aba ewo sabre ya yenya atofo no kra nyame anim no kra ne bosome kakra atwam na atofo no ba yesusu se santosi na yetene dada no da so system no moda bi eni ho aye foforo aye dua manaba nti ye sre famo fidikase so sre se ba bi aye nuanom ma atofo no emma ne fa bia no woni nan woni enkyere tuobodom na obeba benyane amanso a efe na aye nso a wode bekọ akwakoton na sebe won so anya bibi kakra ye fa kwanya we so na ye de asre aban no wo hye bo bebreo se one district one factory one district one dam ene emusika horo a wode beboa Tobodom district and attachment North district yenya bibia tesae yenti bibia tesa senso aban no de bibia ba meka ne se disera sambe na yenti ho asama aban no mra bonten meka na yehu se ampa Tobodom bibi se me chai munya bi me pacho anya saade a yehuna mane dodo saade ne aban adwumayefo akọ strike etim pentenkwa ne de keka ho no I was on phone to where you for what Tachima no for bottom person so Martin Kwabena J ni eten nkano eno che na no kuafo madon tosia egukwa ho epro ene Sompa FM nsɛmtwɛfo botu Mike akra wo ho ai oba bonten a kai aboka so oba bonten a ni pajeja bonten a tosu nguru ma abre enya tofo manto ska akwaje bosia so wo banga ese kotua ebetua entrance manu makwa na ja low price kwa na so mbeto a nka bia ebetima anya bidia akotua yeka no so still manu makwa no mapa se bia ye be mamu se kura na enti na oba bonten a nipa ayesa tosu ni abo ho ka atofo so ma omo bakwa na bo no low kura na ka miji se nka ebetima anya bi ade se die ayede ama ye kakra free se me am yo ba ya migina
nyina akora no me kwaji sika 150 million se ntosi na bele e ko be 1 week ni menya da kante ukoti bakura ugina ho anu aboka 1 million ubetua ma na ekoti ye ka na watua motoki na sabe ode koti ye no suka se obeba obetete no na sika e wo nsam kura enu 5 million na se sika me ka ho asemi 140 million me na menya sa 140 million ntosi no su ko so mplenu sa asa fertilizer board bibia board nti ubedu krom a fat awere wo sem okrom anum sei ne ba se ne se fertilizer no ntse yentimi nto ene auto fertilizer 1 bag 4 million ene chiri ana ya promotion ko to fertilizer no de adwuma na ba atofo no ma meto Fonti weye yana na makuafo modo ntoso otuabo dom ne techima bonten so ne yati wonu monka no a omusike nyina hia ena ehye na ye kwa ma no so ne ani opani kwakwantua kwakodi nkomo we vice president ya ka owner for ene womodo omututontosu Tomatoes Traders Association of Ghana one vice president dano yana ne nkodi nkomo kakra kwakwantwi ma joy ma tusu opani megiri sempone ye bibia boko problem bi eni ho ya de radia se mo na janto so ekwa yinfa ba ye nyina no mo kotwema Ghana fo ye nya bito na nya bia monte se kuafo a wotu obodom a wotachima na donto so a eguo no mo eprokwa ene ya na musa ho Cote d'Ivoire ne Burkina Faso se bibre yetoyi openi na chia motiefo nyina no kre ntosi adwuma de untimi ni nam nyaja na ntosi asem na ye ka no de ewo mni se time a eduru ha ye de ko Burkina ene time a eduru ha ye de ba Ghana aso be fa Ghana de se obi ka je se ye ko Burkina enye no kre ese Ghana ntosi no aba ye de ye di no ha edi se ni ye jai Burkina ne ko na Ghana ntosi ndi wo mni se le ba jo hello Sompa kwakwanchi mitie opa Ghana ntosi ndi wo mni se ni ntosi no eba ye no nse ye hade no ya na ebabo mu prekupe sesi ame no kase igwa yo se ayi agogo diaba tuobodom diaba gonokrom diaba ena begro diaba santosi nyina be bia kofa no ene ye de ba na awrahusem awom ne sesi na nka ye ma na omukofa ntosi ne ba no omukofa ba na nka ba ye sina beto na go makoton na obi ato bi ne se ba yesi na ye kofa bre wo mo no omo de rubber eduru krom ho it is so faka efa daka gumu de kwa ye nti no ma o gise o de rubber ne ko se o kwa agogo ne mpatem a ye te rubber child ye wo ye omo te rubber na ye dwale mu no eche adaka na ye de kontosi no tete no omo ye ya adaka kura afiri mu e wa agogo sesi ame no kase it is no enti ama se no omo a ye kofa bre omo a yeko fabre o ma na go mu beto no makotama sele o makotama fiefo no o ma de niema aguka mu aduru kurani mu koto antu kwa na akuafo no so atia ma o mu enti o mu de dua ne baba be fa no mu kofa ba ye nto enti se ntosi no ebuse echa ene ntosi won kan ye mfa nya wi won kan ade no se basa akwakwantwie enkomo a ye die enti ntoso no abu eprokwai yentimi nkoto na bia yenkosto hu baabi na eduru baabi a Ghana de no ekofom no ya say yi aba tonto ne ekrekrem akozi se ebesa ba bio ne ye jama ne progu a ne yakọ Cote d'Ivoire akozi sa Cote d'Ivoire for de ndia begu a openi eno ni hawa ye te ho no eno ni hawa akuafo te ho no eno ni hawa ye ne ye kotontos ne ye te ho no eno ni hawa ye ne ye twika akọ no ye te ho no e do ko fantos ba ti anto a usika de kwa be je free man no na ye den usika be je so for case ka no na ye den enso anye ye ne a esentos ni ba e ma no na e ba ne ma be free se branch e bi amoma ye ka ne fanko fantos obi atu obodom ana se fanko fantos obi atachi bentia no se e ma no omoma entos no so abiri dia no so entos start bre na se wan tia ni promo no entos start bre every 3 days be o se wutibie start bre na se wan tia ni promo na e proko no entinya ye ne e ma na ama ye ka de ntu entima no so omo kwa akoto ne ma no so ma omo so omo de konkra ye nto ese de enti omo de konkra ye nto ne se omo anko mbeto akoton no omo amu afa robe seguka mu kotaba enti wono obo fa dua akoton no kotoba wa ne nto o meme kotonto si abro ma wa ba beto na meme nya sika na so akoton ma obi wa o meme beto ama no wa fa roba a esimu niema no e de aduru ho
kwa ko tonto sa me ko faka amaba ho na me beto ama no eno na to sinigo ye papa Kwaku na den na kwaku mpacho te menka na den na Cote d'Ivoire for ne Burkina for de no de ye ken mebuso abri bia ukwa obenye bia to de abrewa de hia ba bedi na nso Ghana de ne de yesi yan sa abrewe de ntoso aba nti eja hwa mana pro amana ko na chine bi yakobi manso akwa kwasesa ne de de abade ade na Burkina for ne ye ya omo de da bia ntoso no bi wo hodomo a mokwa munya bi de breyen emi de ne de abai ye ja ne sa na proko ni akwa kwasesa omo de aba yo me sa chi amo sa biem the anti ne basa ne se du Burkina ntosi na ya na basa na ntosi ho akwa atwe wo Ghana ha nyina se ye ntosi se ye di no Burkina obi ankofa ntosi kra ni obi mu omo ye ni season aha se ni shoto eme kwa da awie eme ko ba bi awia enu tama ye nko Burkina no ntosi bia ni sister ni akofa ba je Burkina no na Burkina ndi omo ni se first obetime hwe Burkina ntosi egu balanda so ebetime gu osa na omo nyina abonro ba edru tama ye ko Burkina na ntosi ni na di ntosi ne ba omo rase top enso Ghana de ubakwa kakraka pa na da adaka no pa mu bibia ni enti ye kura ni akuafo na ikasa adekura ma ye ntosi na yesu ya na ebehia dam ye nya dam bebrebe a Burkina senkinti ni nkobiem na nso ase dam ni ha ubakwa dam no awe ena baby a Burkina watwe nsuo afire aba be ni nsuo no ese free baby a modwuma mo besene kom bia nkokọ ena nsuo ni da enso atwe afire nkokọ di aba modwuma mo di entuos enso Ghana ha se dam no kro mo tu nsuo ni ma edi o minua makua bo mo ye kakra bia na o ma bre baby a bokọ nsuo abeguso aba be o si ana entuos ne pro o de da se kwaku ye da se why na ne aye de itisha ne ye hwa amana pro hwa ne ye hwa amana pro pro empanimfo ne kazo mbe ye plant bia mayen plant ya bu ya kan wasem aka na nke de bia tintuma to aye hwebu ada aye politics obi aba obeye osoma wete sam ene yakuafo ni bresa e wo system te zo kazo bi nko ye ntozi kra on pese obeye enti mo so nka bi mfa mayen na omo meti plant bia ye entosi ne prebete bia ko mate kwaku na mo ka bia ye duru mo ka bia duru dwem kwaku ye da se bibia ne ebesa abane anu aba bedin komo ye da se pa into a vice president car owners any tomatoes traders association of Ghana kwaku antwi nye na kwaku din komo no ne nyina ye tua bodom akuafo a wo mu esu so mado mu ntosu na buso na eprogu kwa ye Ghana Yes, Russia and Ukraine. It's just this is Russia and Ukraine. I did your phone issue. I was a fire to some so now the Shabia woman saw Yao Hema, Eddie Womwa, quarter chrome, and a bottom one no was Sunyan and from one more for Papa Pamene. I shank a four best or honey at Chile, and a kaka woman who bomb ya yatre, called giant woman who bomb man who boy yet, then Papa. Ninjana said, Quanya woman am sworn in Yamiano Quasimni, a quiny more of them, a tutu papa, pan, son into one more just say. Some ampanya na dan kwaku fadro ni refin ho a wo mo kai no sem na bi atwa mo ampanya be sha bo say year of rosu wo mo ba be ye ya kwan ya fi atwa mo kan afin so yesi mo wasa so be sha sabo no na sanity wo mo ka de acha ban say sa year of rosu no enke betumi a wo ma no susu nwane ne mpota mo ade hia wo no mte wo so sanse ba bia kaka ko no ene anya yie papa anya sade a kwatere kwademo ebekọ so ewo sunyan ye ne ahyankafo bi no edi nkomo e ma wo no kire wo no makosem yeah, share results. Ya ma be 3 months interval. After 3 months, ni ya hu bibia na ya hwe kwan foforo ebetimi afa so a kwan no on be ya ma ye. Foto so ahodo e wokwan mu no e se ye cars. Imagine say ja action se se ya. Kwan be na fire service be fa on beduru ho. Na che se ade na se ya wie. Kwan na so fifian ko sa kwesi kira kwesi chima en kwansa wonti a ye dia kone ba ya sada afo a ye twi tazi ye twi over ye twi anwaka ye ne fani pako sampa anwane do de materials se ba kuruma ye dia adwuma no kwan nye be se bo so me nso akini e wo so contact na fi kwan so
kwan ya tutu so ayenye no so mu fi so a ase nsu to ka se ko fa so sa na mane tutu amna we kan say potos e manholes nti esra ban say omra na omeyamwa koto krom ya ohima kwata ga da sia kwa ya ka shira ban enese ye kwan na nya ye kwan kan ko nsia da sisi wo so papa ya mabiara so mu ko sko mu nya ka bran kontem ya ka ban entie ena ye tunte su ko di akere Ghana ban say ya brene sa kwan no say the dwamfuru afro pete me driver ni na asem na yire eba kase no chi no ye ne ahyenkafo bia wo mo so twehyen erefa so nwane awomu abatachiman enso so di nkomo ma won mo kire mu aha hodo wo mo na mu ekoto sra ban se we de adru no wo hwe no mrem me free half Kenya ase me kemako wanchi ibedru hanum be 5 something me kotre exam so nso me da so ti na me kwan na enya ni ntine driver so mo nya adwuma panyimfo nhwe na wo mo nya kwan no ese fi do man nkro na ebe yo miminim se o mo aye announcement bi sa se demonstration bi wo ho me free ho ahemachi no mensa me bedru ha be 4:30 me bedru ha kai bi en ha amane o mo se o mo aye demonstration ono se yeti station ha ya ka me konkenta ponka me kosi tachiman na mafaso akọ me free ha me ko tachiman MPs me no aye woni nyina na sa kwan no so nyina no omo nkro osom ko campaign ame a kire me ekọ kotokurum ko campaign bafo awua etwam ekọ kira ko campaign do they want to tell us omunim de ekọ so from ha na fusunya ekọ tachiman brebi am hu say brown for say ni yetimi nya ministers aya omo influential positions but omo timi use omo positions ntimi mayenya mfaso I was of our boy in Facebook on my shanka for ye no mo ka wo mo bo mo se wo mo yo ya kire no eno na die in Facebook wo YouTube so kwa obenye bi no hwe na eno achi no ye na ebo no regional minister won monya for Justino Wusu bana hene so kasai wo no na ashanka for no ye kire mo ye eno wo krata mo de kosi no so no won na age ye na wono so gina na mu kasai e kire se wo hyebo se kwan no e yire so paso a wo mbere na wa ye free ho akomfo person no tana ya na chiwa de ota ekiro na bibi ha yen na ya mfa tumi no anhye yensa ne mom ye de emra kuni no aye adwuma so as a Ghanaian, as a citizen, you have the right to demonstrate and also peacefully na niema how I say here say person ye kanka aban ejina anam no ye edema ye nyina nya tikoto kromo enko a ye di akona ba wo so bi kura ndi akona so ejene be free ho ababa no ono so benya bi adi no na makuhye di agu krata so masom na sade me ye omane somfo na me gina ye mampanyi anam no masom na obi ese me de ko ma bi krata no so me kenkan a de me mafam de wo mu a metumi aye no me yere mu de me ntumi na ebu me ma ho de so no de osoma me na dua me de ko ama de say bi ayeye but dem say bebre na me hye won aye na sara no Near turning K, Bono Regional Minister, when we have for Justino Wusu Banahene, and I was sad as she and Mobosso, obey the obey to me be a sunny beya, a quite not at your proper and some no, one bet to me a year at Yamadishin. I was out for the move free Bromantum, no may yesunya, na ya the Marco Savannah, and then Porta Mudamangua Bontenso, na a hon antitia, some performance some for yet and say, Damango nursing and midwifery training college, and na Abaya Bia, watching Titia or Honoma Bontia Baba Yajuma, said nursing. And answer midwife, yes, I saw your form you be aquacotonum na school honomo. Yes, say, Enra, and you mre, and run I get the sumo bed do non do muhonomo baby, and yes, I who semi is see, and it's yes, I saw your phone raho. Na omobora ho no mosa no na awura na apia bontia nyenka tanom ne adeade agya suku ne awosua de ho na sojafo no twe ne gire de ene o madwa ye bia ho no mo omne ne kose ho no mo a ha dia hemre wo mubu ni sisi gumu ba sa no nkwada no ekoyi aposifo asukira ntempara so aposifo damangwa bonti so tutu amerika baye na mo baye no no mo kire se sa sojafo we ewo 155 Armored Regiment ya ewo damangwa bonten so mpeni 14 eko hu asojafo chichiri wondu omko damango post station ya sia no kasei omo eguso awa posifo na ensam entete ne se omo kikankra tesi ni a odonfo ya adom free china ko omdo omo ebekọ akogina Bole District Court men ya put it to you no akoso wo ye hyemobo sa asem ye de ni edi akire de be fa to bia na busianfo yensisi mason ewo ho ye kwase
asemfo from na wokọ bosome fra ho abato mpeso aso na se mansini mu a ene me kasa ba na senior ho no nyamfo ya odanso ejagu ni chempa papa no wanyakoro ba so afra akonya no so san se ba bia wote no eni eya kwakoye nyan na ne nyina ne yese na mayemfo ne mpanyifo ahodo bi okabie wom wo mansini mu akeka wo ho aboma yo ye kire bi mo kura mpo friends antwofo nhia mu enom de to dwa kire se wiasem sane yese na wo sese na babu na wo mu ade na wontumi nka nipa dom momu nkyekere maide wo montumi ni mukuro no mane nyeye na sa nti wo mo ka ma ban na so ate se wo monyafo ya danso wo mu nipa bia wo mu nananom ahemfomfo mu nyahwe na sa nti wo mu hia no wo mansin mu so obetumi ababa ya ban kra chepanyi ade ama wonom eno nam so ama assembly members be se dunson wo mo so akeka mo aboma friends am twofo nhia mu wo mo fra ya wo ma asem yetiawa wo mo so rani ekwaso ni nyina na nkwamra nyina na hwedwani a wono wobosome fra wabato mpeso so woromonyafo kwasi da kwoboaten papa wodi mu tintima sansa hyase no eba ye boboba no wono kura na yewura ya da so oye no yodium wabra na mabunu ne mpreso enti ne sa aba ne sa wono ane afa so bomo no watimi wakame wantwi a ekoso obosome fra ho nyina honorable MP akwasi da kwoboaten wono na hyase a oyese adwumade nyina na namtama ona nanado dankwa akufu ado ebo honorable Yadansu din say omedi DC for the second term no honorable akwasi da kwoboaten frefre assembly members no say omonko to no na government no anasa aban ne hihye a opese Yadansu bi die no entimi okoso ka say yakoto no a obema obia 4,000 Ghana cedis 40 million honorable akwasi da kwoboaten efreme say mean spearhead sa agenda we na say me spearhead sa agenda we a obema me 40,000 or 4,000 Ghana cedis 40 million na yintimi entu ya danso fi na honorable edu amoaten a esi won dey constituency secretary no omra medi DC enti abusuafo akoko obesa kira kroma say den kra na nya de be ne fe enu nti bi putudwuma bi a na se hihye biara honorable ya danso edi begu akwan mu se de bema bosome fre ho empuntuo etimi akoso no Anwachi no yane na nabo ma da ko ye wono ewo dompa we assembly member ho no yane ne di nkomo emono so ekire mu di entia won mani abre member of PRCC saving say charges be beba near level against the DC say per se passive vote of no confidence when mo e say be PRCC and am ka ho bie no edika no ye say na DC no ayasamo no to appear before the PRCC no o hen na presiding ye say wasre kwan o yare nti na charges ade ya level against the DC no senko by kwan na charges be na ide bo no yen as PRCC members no kwan ye hunu charges bia wo ho eno no ma mamu epepe bia nti ni nyina no me de me no ye let the several young class meeting. No. The last paragraph was say, I hope to use this platform to resolve all issues, to foster unity and progress. Men who charges be level against the DC, you know. Young Kwan, Idias and Kwaye, Sanka charge sheet be. Nyarotene Kaya bosome fra home sinimu complaint committee panyipayo kasa de ma one more eno no we na na boama ena yene no edin komu na bosome fra ho abaton peso aso no no a enkomre nyina na nanom so chese papa ya danso no de omne ne tena krum ho no mu anyeye se DC eno nti nanom na tran konyomo dade ase ye nkrom akomako aduosi anwoche 68 communities ena hyase ayensem twefo nhima mo ka kire mampeni na adrese so ompere to mpere no ni DC ya danso no mefana de enko na DC ya nani nso wonum wo mu hwe mu nananom de omo ene ne tena krum ho no mu a enyeye na na ma se wampem otoso mienu eye oba pani a owo eye nsuayem ye wo eye mpotem ho no mu woni nana adu ye boa dade ase akwansra hene eka bomu ni ahemfo pi ye nsɛmtwefo nhyiamu ya boya fada da para samna fu afo na be cross so ma cross ya ne ya ta wo moji na na kufu ado ye ru sai fu amamu nko na siasi ampa ya da na do ase chenchina ya da so na ampa no na bo so me no to fo dia e na kufu ado sampa wo Demo ye sawa hina kro assembly ma kro a obakwa kwatna ni fie ana obakwa kwatna ni fie obakwa ko diska fono ko diska na o ma be kama no ya na ya da so be ya na wo so be na ya kwatwa ko ya ni mo ne ba ko
kutu akofo tweni ampo na kopon bejensa deji e change na de ye nya kopon na be do that and that ni ati bi be free na na kufu anu anu da lam se nkoso ni na ya da so ama na nkoso ye si anu wota o ye ka enka si ampo nya kopon so na tu mi ya wo de e bi bi a sha wo se ya kana na kufu anu so tie de e de na na mo ya ba sama na ma na so so obeti nso dia e de na nkwaso eni pa no obeti na ho ko de obe ka sama ya dan so ko obeti sika se wa ya oba ko ya be ma ko go so me fro ho dia se na ba go be bi e kwansa won san ko Abusafo nti sɛ wokan wɔ Facebook ɔbɛn sɛ nana adu yɛ bo akwansra yi na ɔwɔ dade ase bosome frɛ ho wogu nsa eyi apayɛ sɛ mampani nana do danko akufo do so mpene na ɔmɛfa ne DC yɛ adanso nkɔ a ɛne nana no mɔni mu ntɛmu nsɛm no no na abusafo ayɛ sɛ no yɛkɔ ɔma no so ne pani bi a wapene ɛwɔ nkrase ne apapa mu ho nsensɛm akɔ akɔdi nkɔmɔ no yɛbusa ne sɛ sɛnka otu mampani nana do danko akufo do fo a ɛnkɔbɛka sɛ deɛ sie nana do wɔnyɛ den nie owura isa Monkote ho asɛm ne yɛkɛn ɔpɛde wote yɛn ka Sompa FM so ne o yɛ mo adwo mo akɔ ababa kumase meje mo so mechia motiefo nyina yɛ ne yɛtiefo so gye so pa nti yo enti deɛ asie ɛyɛ wasom a sɛ wotu mampanifo a wobɛka sɛ yɛ adanso bosome frɛ DC wɔnyɛ ne den nie Sir, nananum stakeholders. In fact, only a major stakeholders when it comes to local government. Now, yama conditions are the security redress. Say MCB M1 homodia. Assembly members eventual petition at the Akoma presiding member. Now, presiding member are setting up a committee to look at the petition, and then a recommendation is prepared. Now, Sisi Ayeka say, Anyanyebia me pese me who say a petition no more cite a copy of the petition. Openi petition ne deɛ omonsa kabima enra last week kura no assembly members ne 31 emu 20 ekɔ esen komo kwa kosia na koma ko pass vote of no confidence ɛwɔ DC ne so na mu dimlikasa the vote of no confidence ne nsufre ya so omo si assembly mra no da be mra ne sanete me say all the petition ebekwa koma presiding member. Now, presiding member are setting up a committee. And you be because Sompa FM one cite a copy of the petition. And a one who points are Omoka and Yama Omodijina Hose Pape why A B C D. Mumma be. There be because why the just a now, what unim say committee no presiding member take committee no amo matna case no so recommendations ben na baye anti ni nyina nkosi ya udimilika kwa vote of no confidence na nusufre na ora amonkote na nanom ono omoti krom ho no no omo so omo mpe no it sa committee ne petition semi de na nanom so nya botre mesre na nanom omu nya botre yempeno sa no anye bia okay ya danso boni ben kra no waye boni kitua ben no waye na nanom so omuwom na nanom so omuwom omuwon ai eno ani charge no sa na ye de ya tie se eno ani charge na omugu nse yi apaye na no munsunya botre kakra ya danso so nim se woni nananum na di djuma wo bebi abutuo no na fe de na wutwi fa omuso yi
Ora Monkote say utie nana ama say wampema waye ohema wo nsuaye mu a oso ono no say okoya adanso ono no se bi adanso ka che ne se ntuma mu bon no wonfiri ne nchenko ya danso hwe nana hema nim ka che ne se ntuma mu bon sa na nana ama say wampema ka na MC Ben ye chin the Edio okay yentimi nka se nana hema aboa na we de emu owirem kakra na ofadansuin na nibu afu ana se de asem asem kase be no kan say eti ne ebusa senti akufu adonye ne dey edebinye nu nana ho se original minister kra ho enti yenhwe ansa unya butre ebia na ohu yate one side o se na midika kan se yentimi nka se nana hema eboa na mumientie ya danso so anu ne yenhwe se ede na ekoso because ebia ho a na de yesima ye kan anya sanete tu dimrika say nana nye ne den a na kwese o ya afo na nananum so no wa ya danso ba kwa ma no yate yo complaints no yema assembly no intro petition no ne hu a copy of the petition into points na wo petition no the committee ne transnational say papa president yempena ya wie yo but say young go through the process near short circuit with nananya ne den a hono de menya botransa openia ne ye beda ase eja asem ya fe na ekukuru banti ye kwa anim no ye besa bo opunu mu na ya danso adan den we serious no eno ni asem no ene asem keze o yada ase ntiaja yeguso yedidi nkomo ne duru ba bia ne ye behia onim de ye besa fro yada ase pa amen abuziafo we ye ora Isaka Monkote ene ne kodi nkomo ne ba ne local governance mu a wabene mu pa kosia abuziafo majo nchemo so ye na mo fa Facebook ni YouTube no ebrana we do say ya kenkan bi ede emamo na Evans tutuka obo ase no ne die free eno se ebre ni nie say o my Ghana aposifo wo mutimi mu mani ko ho papa titiru ene crowd control kwan ye fa so a nipa dom se bibia sie maburu yo ye kire wo mfa so mbehwa ma din atumi ata ho nana sebo nsu no se nana good evening o yo ye jo so real acoustic and was a Sompa news excellent na me ba cho mo fa nkomo ni mo eni enhwa de and was a Ghana police na de one the training woman papa dampare ne training woman so na IGP eji yin ya fo mu nyina wona ra me training woman eji ye ya eyono anye yesusu eyono a ti IGP ne training woman na opai de more Felix na watch us what ne die fi kuma se so am na NDC Sompa 93. Omo court zongwere with no adequate papers. I know the yanka ho asem. I know the yanka ho asem. Oyibo bo atia twuma na ebehi no ne die free no say IGP we de besere wo kasa kire wo mranche re wai. Sansa ne akwakoso kakra etuo gangam no ano yakwakoye den. Dr. Baba Zamo and was say no my be kura ne atimu say wamaya ye chechere na adesuafo mu wonto asoso kumo wo mu akasa timi fa mrasha won mu nsem sua kwan ye fa so ye chere de nyame anim ni ano oden na wosenka we nko mo tworo krata no mne ko mampanyifo nti wo mantumi anya ne sade a na ne awudi ama won Evans de ne akenkan enti mo fa nko mo nim na ye hwa de we so ye Evans kro no aye da se boache kwabna yi adom eno say IGP why ade papa so atumi adutu anamomu na obekuma se we che sampa wa gidie no ye bekoso ani asomuden blessed sun so die ni 2 pm mampon Ashanti region eno ne die free no say we wo my Ghana de nyame anim ni asomdwe wo mu o yankoso na asomdwe na wo mu no yentumi nkurakura mu sai ya na bebo man no am yatumi fradumu akọ adumu we we za formajo nkire mu susu ye na de ba ye no ebredi nti heya na ye de sie yemfa seda
Yede ma Kokra Mafia series na ye wayosi One Ventures ne Tara One Media Sompa FM mu bi ne Sompa TV ka ho ena yede sa Kokra Mafia series ebremo abusua ne yete ne se efe pa obesre kakra obesua de kakra eni suahunu pi no na obenya de afri mu na wo favorite actors gina wom wayosi wom Akabeneza Dr. Like wom Kwaku Manu Konfoko Lege eni obia bi wom a eya Kokra Mafia no ngoche mpemu ekusi no nkrono memenda bia ene entina opeso sponsor na so pehunchire mu a 0249 942842 0249 942842 Akokra Mafia no eno ana sisi wo bia ehwe kose yenko I was over han here jina so na yede nsem nyina asie na won mo boy ekoko agenda voice editor eno achi na fia je wakode wodom boa bi akosua somoa enioma guachire ene wo na fam de boa papa yenko nya wo hene ni ama crunches of mami premani mu kwabra kase wo ya basa wo da fia dwodworo ho nyame ya dom a na wo twe se ne wo ba be kan yensa eno achi ne kura no won mo so dom boa yeko MC a hon mo abuburja PK won so no yare nyame ya dom wo tumi aba yeda se school fees akiola nana yao ena fe Rexford enen kairi nyina yadamwase damwase yensamfo panyi eyura asante eboa Benedict wonna sansem ni nyina mu emanuano mienu yenso yetena se ya yekenkan ye midin ene akosia ejewa kwode boatin mene nana ya obo malibia boga yadamwase ya Nadia so say the latest wife in town monja se